Rusia Ivan Tolaja Kanakela lesson me chapiatana Marine Ranwood mepit tayo Pwoson. So ibang kapagawa yuto mebantota. Kalahangan ko makaon cheeses sa bajoto rehmwail sa kalahangan kiyang ko masapon mo malimpo kong kid na pompongwat. Ano musaraw makachin kat red. Ano musaraw makachin apapali kamkamaur kaukawit. Maurin sapon mo yarmas ko Rusia. Nansamba pokon. Kalangan kiyang ko maklakwat kumkachin masando. Kumkachin masanti nanat morat mongyo. Muitang sapon mo masa ng kakirti ko erta wa kaporeta wan kupromi. Nanat maur sa kaporiyang ko mayat. Kapang kasapa kalangan ng ko makaon Jesus. Mawiyat kaunat song ko maur. Amen. Amen. O ibang taularo katogela lesson magchali ugubana mepit Dahkot Pwoson. Okay, Dahkot Pwoson. I koskosaya me soahng isu the facts. The soahng isu Mehlel mepit Pwoson. Mehlel koyo mo ikosaya yarang kapan tenemen sango me chesuka kaparani ta Kaun-o masota chai Pwoson. Mehlel koryao Jesus imaking kiyang child Pwoson is the source to a child Pwoson sapol ma child Pwoson chapren Jesus. Okay, cause lu masanan Koht Pwoson kung gosang rehn rong masanan Koht. So juga depan chap number payo. Okay, number payo duwehte Kaun-o imegot kiyang ramas Pwoson. And that look at one measure of faith. Okay, measure of faith. So Pwoson may kosaya God kind of faith. Kamu yung ngoy miyata Pwoson. Pwoson wo ki kamelele. Okay ya. Pwoson me ye yung kitaila God kind of faith. Sabon manggot Pwoson. So number payo, the Mehlel payo mepit Pwoson, God kind of faith. Okay, Pwoson magosan rehn Kaun-o. Roman isakriyaw silu, Pwehki kalahngan mehkot ketikihong ya. Ndaiong kumwail koaros. Kumwail dehr medemedewe kumwail lapalap. Ahpw kin Mehlel, ni amwail medemedewe pein kumwail. O emenemen en kasakasawih beini ni duwen Pwoson mehkot ketikihong. Okay, megarada Kaun-o mekatikihdo atrail Pwoson me kosanang puksarawi. Imegarada pa na polong ketrail yin sutu ipsapalay igo saya memiyay Pwoson. Ansa me ipsapal Kaun-o tapre. Okay, so Jesus email the Pwoson iwasama chay Pwoson japia Kaun-o mekatikihong ketrail sapol matrail Pwoson. So God kind of faith the Pwoson magosan rehn Koht. Episos riawalu pokalangan ng Koht komourkumwailla ni Pwoson. Okay, kalangan ng Koht ketikihong ni Pwoson. Kaidehn mehkot mesang rehmwail. Duwehte trail wiwiyakan. Pein sapol mangkot kupur kalahangan ng ketikihong. Kareta sota Pwehki. Sota swaikin da o ngay aramasin Pwoson de o ngay mehkot ay Pwoson de ay kapag sang koros mepit Pwoson ako sang rehn Koht. Kaidehn pein at trail. Okay, karadan so koros atay kalahangan sapol matay kalahangan kan panto ke Kaun-o po imegot kido. Miko saya God kind of faith. Pwoson an kota Pwoson. Te sapol mang Kaun-o Pwoson imegot kiyang ketrail. Okay, Episos riawalu. Kalangan ng Koht kupura mawi king ketrail Pwoson. Kaidehn mehkot mes pein sang ketrail tuja Pwoson magosan rehn Kaun-o. Megarada ranet naniyong ikan mia pena chat room me. Mia sangan peita kenaramas me
to red me bit I ka school kan. Kamu yongo ya sa me chest chip sabal jaban Pwehki. Okay, jaban Pwehki jaban yu to ko Pwoson aramas songon Pwehki masanan Koht. An sa me jaban sabal aban mia child Pwehki. Ma ay ka Pwehki so to sansal Pwehki ngen sarau me rehmwail kombang Pwehki. Okay, karada okay aramas aleti Pwehki pa sapong. De medemedewe o iban the donkey scripture of lava badangi o aban justified o jaban kadede ginsene 1 alale asama kamu yongo yip sabal tuaja Pwoson mo ko sang rehn Kaun-o aban bara tamak chakonong marenki o dama sa Mehlel. Okay, imagarada aban inen na polong ka child aban sa menip sabalak child men tatong masanang goto. Japan interpret Japan gawe sapong. Okay. Our new birth in Christ, God placed within us a newborn spirit. To a portion of God. And some child sabal rehn Kaun-o pull re child. Mehkot me bidi ye Pwoson sapol ma Pwoson. Nan Karyaon Thessalonica. Siluriao, kumwail pil kapakap kinkit, pokoten katin kapit kit sang, nimeswet o pil sang aramas swetakan. Pokaite aramas koros kin kamelele masano. Okay, Pwoson we kamelele. So Paul we kangkong ki solangkan kumwail kapakap kinkit. Pwehki kaite aramas koros kamelele masano. Tuwe trangoy. Okay? Lugay kumwail kan makungudo Bible study. Chay wiyaya reo panay so chay pangkanan siyang kapagap kiya manaman. Kapagap kiya chay leader kan, kapagap kira kan Kaun-o yu totong ki puen so say ki chay pukita nganan atak, nganan uwang, nganan Satan. Magan mi po naramas na sutra Mehlel Kaun-o. Okay? So okay back amo kom membaba Kaun-o. Kom so chabil men Anso koros me kecai papa Kaun-o kecai Pwehki me pelia patai la mi miseli anso koros. Ari eu pelia patai ma armasen sujuka Mehlel. Ni ai wat grawa ainda tamele longer samoro ko imo yeme moran sawat. Es chokap. Ikarapang Kaun-o masani kasongosong koros. Kapal koros. Me komuyong ay lel es chokap. Me kan rabil siandor mo child or rabil yang kon. Uwang kan. Lalawe kan, akamay kan, so Mehlel kan. Karda kasambal, amanaman child paray ka child. Para Pwoson me Kaun-o kiyang ka child la. Pwede corrupted, dede sa amin la. Okay, po Pwoson mo ko sa rehn Kaun-o, mamakalagal, emelimbak, emepepol, awaksang Pwoson na naramas. So God kind of faith, the Pwoson and Kaun-o, akong godong ka child draw. Magchelip sabal. Number 5, the Mehlel. Mehlel me bit Pwoson. Me Pwoson akin to a child wrong masa ng godro, kodin na child mongyo, o release kapot pati na what child, Pwosonen mo. Okay? Chaiban wrong masa ng godro, Pwoson produce to a wiyawitan and mongyo. Iko sang palan child and audio kung child masanang god po masano ko sa Pwoson ko sa mongyo ya Pwoson ko sa masano sa audio kung child masano ko din na child mongyo o porye nanto sa child kan nanawa child kan kasalapan na child Pwoson Mark isa kuri isa kriya isa silu Jesus ka din sa pangrail masani kumwail Pwoson Koht ndaiong kumwail Mehlel meman me panin ndaiong nana wet and kesang o kasalang peini nan seto absotra kisin pe kasal kis aritame anta o pampoita. Okay, pen Jesus masani chalon kosai kasalabang Pwoson mo so jaga kosai we to jaga kosai we nan kapakap. Okay,
kasalapan magchay Pwoson tuwa tama milalaya masuk release masuk pakatar or kata Pwoson mo mimi lala mamair. Okay, so niya mimi lalay ibang katar nanay kapakap teniya kokot. Okay, kokot po wagi kasaya tama ka na masaniyar. Okay, Roman payo isa kisu nituan mo puk saraw masani iuya kenukala saman we ngateria arino pampoita pokot me Mehlel yei Koht en Abraham Pwoson lar yei makatin kamaurata memelarakan o makatin kapungkita sa pulma masano soahng kan mesotra mia maso. Okay, Kaun-o tuwa mumana kapagata sampawat child watakata ng sinesis estro toke apo masan kareta ime kango ngayong child nan malika nan maki sa kyo may apcho watakatao chebang kosay wong tame sotra en mia. Okay, chebang kosay puyo kita chay Pwoson ta chay Pwoson ko chay Pwoson tame masani kay tek tame chay matamataw karyang current payo isak silu puksaraw masani i Pwoson ime lokayaki arini sangan Pwoson otra mesepilkin lokayaki puat Pwoson pilmia. Okay, madwetra ebils omo Pwoson ari kamu apply scripture me kasakasawih kampang Pwoson pompe kamorlar kam sotra ya pak oh my God menlau niom Pwoson kampang kasakasawih pompe bangko toremi karusia pani opana. Okay, kapag Pwoson kampang kasakasawih tama ka no masani tama ka no kuburki. Okay, koaros me lapalap pampertisang kami ni marang kaunci so acay kapag enwiyaw no Pwoson. Okay, checken pakiyang Kaun-o songgan me kechay lana kechay la sama chay sukakong. Acay bilka kataraway kuporonggot nan wawa po kita chay ka Mehlel Kaun-o masaniyar. Okay, ni Kaun-o masaniyar chay ka kosaya. So miya sangan levelin taken sokop sokop take kayo atan ki Sears duwehte amuye wang Kaun-o masan audible voice kapitiang Kaun-o ngelen Kaun-o masan do komuyer kosaya komuyo ngoy magchasay kaleti kisak chakak chap kokot chabang kosaya tama Kaun-o masaniyar kay tami matawat at tami ngilamaw kinta awi pang kosaya tama Kaun-o masani me pit ewe panene ewe maur. Okay, Kaun-o masani chay kapagbugitak chay le wongi chay lampoita so chay bang kosaya mo kan iko sampalaban kosoy at chay kosoyok chay katete may kamelele tama Kaun-o masani. Okay, so what kind of faith has a voice miyang ngile ime kareta chay ban kosoya iko sa yayar na Bible study naman sa ngo liyo chok din talang at rin sumaw irongorongoyin daw kaya nga mang silime sa Pwoson ngoy ban nor ibang katete limbakang god so Pwoson duwehte imakam tatong ko pagano mo yan why ko to kuporang ko doon manifest ang poita nanrairan nor makam milaleo so makam tatra mayayo yang iti so Pwoson mo Pwoson iban punggiyang Kaun-o isngoy ta sapon maplanong ya o ngay kosayawi ponay irairan nor. Okay, the voice of faith speak direct to the mountain ikarapang Kaun-o masani maam Pwosonen pit sinjugijug kosaywang nanan kamakit apan mokit. Okay, simposanen chugchug kosaywang kapalan yaraman pakpakwang te sangsang wang kosaywang kamakit
Okay? Ndaiong and mehkot. So we use what Koht says. Chay tatong kita Kaun-o masani. Pon irairakan magchay mimilale. Ari ika pa kapang Pwosonen mo. Ima mornan Pwosonen mo. Tuwecha, mekan uyang miya corona kapil kichelar mas memekila. Chay pan mo yak magchay sotra corona. Kotor miminan samba. Okay? But the reality is miya corona mas memekila. Pwehki ang Pwoson ay Pwoson pan tais pan mela. Sotra corona pan toke yan ni marangkaun Jesus. Kampan radio palianta. Asama chay kang radio palianta one way ticket. Alu draw you. Okay? Kaun-o masani me Jesus paliantaro pewedi soahng paliantaro pewedi udangan trepel. Maenga wiyawiyar kaidehn Jesus lose mana kanayar pariyakit sa malaro. Pewedi. Pwosonen ay Pwoson na ban lifted up ban kota para kiyang Kaun-o man magchalukul-guriyang. Okay? So ikarapan na checking guys season. Poma ay Pwoson na juga ay guys season ban kemesa ya inang inuto ka po yan more spirit. Okay? Kaun-o anana chay guys season ka so Kaun-o kak move kak to dog. Likin na chay wiyo kay guys season. Chay ma guys season ba chay lang kemela. Chay so ka mehlel kemela chay linang inuto. Punan nga na chay kan morta para kong is Kaun-o. Pansa man nga na chay ka kelail tuwe chay para kong is Kaun-o mehlel Kaun-o Pwoson mo chay ka katar Pwoson. Okay? So kakela kay chay chon Bible study. Niyamukin wiya rongorong. Korkorong masanan Koht a lady kasampal ki o practice. Chay pan menin itare trebe. Okay? Chepwen an wawa itar magas chukilang. Kompa masani charer chebel pitipitiya likilikangongya. Okay, ibelian nuk irodi solam tatok na naipenenay ko saikan ma isang kapakap Kaun-o men rombo kita ekaskuli kichel. Masani maam kisim Pwosonen chuk tatongki. Kasaywong nanan. Kasaywong lapalang kapalen. Okay, so iminta. Mehlel memya sumao corona. Komourkumwailla ban Pwehki, komourkumwailla ban palian. Okay? Mailakan me pilsumawong corona. Yermen koronga sa patanga komu mall pan Koht tepil mall pan sa patako. Pwehki Mehlel symptom sema chay pan sa tongi adority de pungan maur me Kaun-o kiyang gitay. Asitan kin literegen gitay sumaw. Aba chay Pwoson pan. Mumon ya kakaipak yak tuwe ta mumon saliel meraban takaban mela soy shaban mela. Okay? Tuwe ta ka proactive ka sto da passive ka sto da maitala pungkitor. Pagita kakuyawi. Cheban matawala story in Ezekiel. Iyaman sabon mangkot jonta dok meaban melar Kaun-o masani yang maban melar. Apeni sopela ni tito isang lang Kaun-o kacaman kiyang Kaun-o tok mau kan me ipakiren Kaun-o milaw kitong karay-rayalay mor. So Kaun-o tame Kaun-o kasanayang o bilta chawo kita la okay kiyang pare isak limaw ang biluyam mor ligan mo. So Pwosonen waon ki Kaun-o na mor toja Kaun-o sodra do makaran ekak wo kita la limang Kaun-o. Okay ekak wo kita la ong tame komunangi. Masani ya child and rapaki ya child. Peran re abang korong eki child. Okay? Number 1 no. Faith is believing what God already say in His word. There Pwoson ye ka mehlel. Tama Kaun-o masanir nan sapol mamasan. Kareta komourkumwailla rongorong te korkorong patangkan masanang Koht chascho ka mehlel. Arya tipin so ka mehlel. Ibru payo riyaw. Pugitay ronga mau. Duwehte Israel. Apsocha kis katrapa miyong Israel. Pwehki arongatra apsocha ka mehlel. Okay? Masa nang Koht pang kapulupuluway po may pangkarasaki. John momotso aramas lemak. Ametra ka mehlel. Metra ko memongosang masano.
Metra ek makamurete masano. Metra ek mawukilan masano. Metra ek mapangkasaleta linganan court te manamanan court nan masano. Kaitek chun sa raupon. Okay? So, masani, cakap wrong amau kan, cakap duwehte nan so mau. Kecakap duwehte nan kairtan Pwoson. Pokita, kaidehn koaros merong kamelele. Okay, wrong. Imek karada niya cakap apa-apakan, makampang pungki yang ya irang kapakapakan kamu ya lady dengan namuyan kahit ka ya lady. Okay? At our child kay bantaya rotro. Our child ka ko saya ya lady. I receive it. I mo yung aban bil pungki yang. Okay? Nampalwara ya ko kontra kamatag so ko Lucio. Di pampalian. Okay? Ikaw yung child. Yaramen na papali ya chay so ma. Yaramen na pali selisangan. Okay. Kapananes likaw isang likaw po imaga ko na o dan tawam pan choror pagkasuma so kausaway sangan ngenakan makin karya nga chay sumao. Okay, kapag mang kolok yang guys isola kaya ka papali niya chay la papali chay chupalian chay sutong ya chay Pwoson. Okay, so karyang current payo isa kuno. Image karapanat sojakan lol chigla. Okay, Paul koso ya sesugan lol chigla. Puma paluarat ka kan lulu chala, a palingenet ka kan keke laila ran koros. Chay banan kisa Pwoson na me sangan iko ya me kama kitong tron tatokan Kaun-o. Te sapol mangko charamas kame tiyang dor mo child. Rekamala na ramas tipan. Lok so cha is chwa kata aral nsenama ter. Okay, ibi ko saya rep mekila we Pwehki aral asam mara so cha kodrur mas resto ko ipan kabal mara ko ipa masanos chuban lel komyong oy nan diwet. Okay, karata mayroong kinirela por embaba Kaun-o. So imo ko saya wasa karyang current payo isa kuno. Image karapanat soja kan lolligila resto kan lolligila nan tamara lelelang. Ma paluarat kan lulu chala a palinganet kan keke lala ran koros. Okay, pongenayo ikas ko sayang ay babay no ndaiong railan sa makmaikin wrong I can ngilaw tataan so may life what kiya podra attack. So ime wasa andunda. Okay, and some paluarail karakin lelang lokolok. Kama kam kiarail Pwoson. Ayaw nan nganarail ko akielaila. Ksakis kaima. Kareta kompan men lokolongki ang Pwoson. Makom sutra lokolongki ang Pwoson, estrichar ang Dahkot. Okay, pag chasaiklen nan lang, chamimicha nan samba, Jesus pin masani rapang kailong kunok. Rapan kailong kunok, para kailong kunyoyer, para kailong kiyer, so ko po matiyang domo child. Ang sa machay kang sansal kita Kaun-o chay kang batakan kan sanamao pag child dehr sa popular. So chama uwang ka child pungkichor. Okay, pungkichor. Komuyong ay chaban masak Kaun-o. Chaban lamukukot. Sanga chaban men armasang pungkang ka child. Okay po, lamukukot wat ki ipang wiyaligil ka mo ang patak. So chaka wewe yang armas meranani sapal por ita kailong kaniya. Okay, chaka wewe yang armas wewe tip kay mumtiti yang kot por ita rehmwail popular ke koto wrong ay life kan. Apa so mi ba numong Kaun-o panta proyang yo chaka yan kakirtila nang kapimataw. Pwehki ang patangkan sa Mehlel dehr mesudiyang potlo ng wingkot. Okay, so chay bananchiyang chailen lo mugo chay bananchiyang chailen asa miyang mun sampa. Miyay mun mehkot chay ban merpana. O chay ban pat pasang chay luyer mong Kaun-o. O katego aw yaw ikchail. Okay, so chay ban nurong away ugita me Mehlel. Makamugita me Mehlel armas kailong gunok mao. Amagugita ang pein kango dio pein sojar anana repent anana kolula. Okay, so rajikike sa kwalu. Pagkit sa sodraken insono ke mekan. Mesansalong ke child, po mekan mesoja sansal. Po mekan me child kin klang ke mesa child, ye mekin mia ansokis
mekan magchay sojo kelang masachil ime sojuk. Okay, so tama po song ko saya. Songan mau kan magchay kelangan sawat may jam ibang katoki reputation te masa-masa naramas. Yung atran sawat. Ara may bang katoki kupurang coach may empoita or ya emor sojuk. Okay, ban chuang Kaun-o o iban tulung wan lalapot mong Kaun-o. Kareta atay kendon mo aban sibala sambawat o kaperan tesore trial. Okay, jalan so koaros imendagi element of salvation jalan lusaropi atay mata atay komor nan lang. Number isu te Mehlel isu me Pwoson measurable and can grow. Measurable duwehte soahng ba mia soahng ba na tay Pwoson o kairta. Email number isuan mo mia soahng na tay Pwoson o Pwoson kairta. Faith is measurable and can grow. Kairta. Karyan Thessalonica eusilu. Karyan Thessalonica eusilu. Riatko saudan pan kapeng kalahngan ng Koht. Niyan sa koaros Pwehki kumwail. Meinen konong sen kin wiyamet. Pwehki amwail Pwoson. Ekin kakairta Mehlel o amwail limpok pa na nampung amwail. Ekin wiye lalaut la Mehlel. So Pwoson, sa romasani me ekin kakairta. Mi kareta chay konong ma isolar kairta nanay wewe, nanay wasang kautak. Pil sobelang kaidehn yan siya nga sangay wasang kautak ap. Ala kawait sang wasakan makauno wiya tatongki. Mebilaut sangkit. Pokita mia level. Mia level, mia take. May banintay. So ichak ma wiya pan ma. Ari pein rejenge dehr. Hindi pein rejenge dehr. Karasaba ansa mesa chapta kapakap melo kaya choro rabe mia magengkol komong koururki. Arma kambil seklo kaya choro ra kamwata kata nampuk sarawi yeramen meng komong koururki ap men nantiang. Men nantiang komong yang kairta lale. Komong yang pein Kaun-o parang komong kiyang peptaisi komong. Okay, ta komong bipachang kautangkan me nganeng got wiya tatok. So chaiban men nantiang chaiban sejemen udiwasa chakis. Okay, so puksaraw ka dito yung child atan Pwoson koy, atan Pwoson koy, mia atan Pwoson. Ari niya ibang wata kata scripture kang kamban. Yurong makamuyang mamor men ya atan Pwoson may mimilale. Atan Pwoson koy, mia little faith kisin Pwoson. Okay, Luke isak riyaw isak walu. Atan Pwoson mo little faith kisin Pwoson. Pwoson chik. Okay? Luke isak riyaw isak walu. Koht mekin katin kapatata tipuan nan sapakan. Deep kan meran wot kin mia alaka pagin laktaklanan stop. Pwen wiyalak siniyay. Armai tuan asota pan pil katin kalikawiki kin kumwail ta. Kumwail met Pwoson chik. Okay, Pwoson chik. So, Pwoson chik ni kendon wasan wata kechailen dependang Koht, chailen kaparapar ke Koht. Mai Pwoson na wiya chik ai kaparapar anana kola rehn Kaun-o. Arya Kaun-o, is Kaun-o, ta Kaun-o kak wiya. Okay? So ma ai Pwoson na wiya chik arwat ki wiya kilkilang iya tami ka kon tami ka kacheta. Ar mai bangkon mai Pwoson na chik yanane kawit kinia yamomong Kaun-o tame Kaun-o ka kacheta mosongo. Okay po masani po Kaun-o makin kamoreti songkan. Yatuwe apampil katin kalikawi kumwailta. Okay, to a challenge moitang, my mimina Pwoson chik moitang Kaun-o. And we are mega strong child. Number weak faith, Pwoson meluet. Okay, little faith, weak faith, Pwoson meluet. Roman payo is up to wow.
Karanyang sampar epuki. Pwoson sotra luwatala. Niyakin matamatawatuan paluwara. Makaranyang rumsakla. Tepil matamatawatuan sera. Mesotra kak naitik. Okay? Tame Pwoson sotra luwatkila. Pwehki. Kaun-o masan. Okay, so weak faith. Magchaypan manokela makaun-o masan. Atay Pwoson pan luwet. Weak faith, eh? Nan, bosa wata-wata ko ya Papa Abraham. Ni Kaun-o masan ang mapanay kita and wala na Abraham kasalita lang nan lang an wata gusu makakwata-kata sukak wata ponset makakwata-kata pigas sukak Kaun-o masan iwan. Katauto ko pa mga panturalama. Okay? Kaun-o masan ang Abraham mepit komuyongo igisan katauto ngama. Nan physical mo nan spirit nan physical nasari Isaac, eh? So tami ko sa yawasa Pwoson sotra luwatala Pwehki Kaun-o masan. So atay Pwoson kak luwatala makchay manokela Kaun-o masan. And so me luwatala atan Pwoson na weak faith. Ana napiliw kelalta nan masan ng Koht. Okay, kaslu natan Pwoson ye strong faith. The Pwoson kelail. Okay, strong faith. So kayo little faith medemedewe sin Pwoson tikitik. Weak faith Pwoson meluwet. Kaslu strong faith. Nan Roman payo riyasak. Roman payo riyasak. Pwoson sotra man tikitikla. O sotra man pekasalki sapulman Koht inaw. Pwoson kin kakela kata o ap kin kapanga Kaun-o. Okay, strong faith. Atay strong faith pan miminan sapulman Koht inaw. Komuyongoy, we are children of covenant. Okay? Covenant to it inaw, eh? Na maso mamerya man pa miyatara inaw to it ngoy inawang Margaret inawang ya kasoitra emepetepe eme mga insen manokela tasenda ap miyak kilel mesana na wiyapana nampungat. Okay? May sakak tamamen mayroong may sakak lubuk pasang Margaret pang kitong ya tami kolongoy kilan tami kolo covenant yomo kasalapan natin now. Kamui o Koht kitaylo Kaun-o Christ me katsto yata inawa ng pungatayl. Okay, is the blood of the new covenant. Imak checking kamatip sarawiki. Pwehki intra o plawaw kataman keng kitayl. Memiya inawan ng pungan Koht o kitayl. Ya inawan, He is our God and we are His children. Okay, me yayi atayl Papa Koht kitayl sabulma. Inawan mo. Arya Christ mewiyala men polaw nang pungatayl Pwehki and kak seal the deal and kak lupa na and kak katanga pa na inawo. Okay, so strong faith atayl Pwosonon kelail abang gosan itami inawon Koht. Okay, inawon Koht kareda makompangge selari inawon Koht Pwosonon sutra kelail. Okay, so strong faith at ay Pwoson pang kusang rehn tama Kaun-o inawgiti kaidehn tami kokon. Karasa ba ngayon ay serian ko way pambap. Situation pan happen. Ngayon south pan wiya masa-masaan pagkita kay long keng kitayl. Apan masa-masaan ala nakatay keng kitayl accident happen. And so may accident happen wiyawi komoy serian Koht kompang call upon the promise of God. Okay? Main Kaun-o kom sinsila, main Kaun-o kom kolongya sengak, main Kaun-o stepan mela. Totono sengak ko solapan mia kom bang kosaya more protolale, abang protolale. Okay? Isa ko Pwoson ko Kaun-o men irong. Men irong na natayl kapakapakan. Ap kaidehn wurwuro man okela. Kosain Pwoson uwi pon tamak chayl lelong. Number payo, perfect faith. Okay? Perfect faith. The Pwoson me mamaw.
mapung. Okay, Pwoson, perfect. Perfect faith. Nan same sriyaw riya sa kriyaw. Kasoja Pwehki. Pwoson o wiwiyakan. Sawaspan po Pwoson unsang kelar wiwiyakan. Okay? Kamu yang kasaliang Kaun-o me sapul mo Pwosonen perfect to a job. Pung mau 100%. Kambang kiyang wiwiyalale. Okay? Kambang kiyang wiwiyalale. Makom ko sa yame. Kapag ikela ba na chay mo rin solang. Ori ayap merchor pangaki kapag so ay Pwoson niyo. Makapag may Mehlel dami ko sa yaw. Okay, so perfect faith chay kiyang wiwiyalale. Imo Kaun-o ban masanigi. Peren ki po kita. Irong wiwiyalale sipalacha lokolokaya. Okay, sipalacha lokolokaya. Number 5, overcoming faith. Overcoming faith at ang Pwoson mo. Overcoming faith. Sa ang Pwoson kan magan Pwehki. Okay, perfect faith chay kiyang wiwiyalala chay. Kosayawe chay wiwiyaw pa kiyala. Overcoming faith kayon son Lebaivalu. Kayon son Lebaivalu. Po sabol mong kotakan koroskin kakalawe di samba. Kital kun Pwehki di atal Pwoson. Okay, kalawe di samba. Overcoming faith. Makama tuwet dame samba kisan samba peranin samba maurin samba. Ay data Pwehki. Pokita Pwoson Kaun-o. Overcoming faith. Karasaba. Iyasame. Isyana na sa kaula. De isyana na nanak. Ewan ko parang Koht. Pwehki ay Pwoson tama ko parang Koht. Iba ang Pwehki. Okay? Okay, back-checkin. Melaw kapag kanya po dana ay Pwoson na duta ngay kalikali po dana surrounded duta kapilay kasang-asang. Pwehkita. Kachay sa dyan Pwehki Kaun-o. Chay sa dyan limpakong Kaun-o. Okay, ang sama chay limpakong Kaun-o loud. Kasang-asang po chay kak overcome it. Ara Pwoson yun mo. Okay? Ang sama chay kang Pwehki kasang-asang ata overcoming faith. Isa chay menalita ay nangunuto ko Pwehki Pwoson Koht. Ika Mehlel. Isa chay bang wiya. Kaidehn ko pura. Okay, so atan mo overcoming faith. Palilaw din na child, overcome faith. Overcome faith mo atan ki crown of glory. Imperishable crown. Imperishable crown. Lisarap kan may ka school gear. And so oras chay kan deny ourselves. Chay kan kitin sa na chay kan Pwehki chay Pwoson Kaun-on po ita. Arya miya lisarapin. Mr. Jacque wala. Awi ki child po kita child kiti insa na child kan. Child Pwoson na imen ka kaun. Okay, so Pwoson kakatan ki lifestyle. Lifestyle. Ikang wiya mo Pwehki Pwoson Koht. Ikang alasang mo, ikang minan mo Pwehki Pwoson Koht. So ata overcoming faith. Ang sa mga overcome. Kung mga ramasan Pwehki, Pwoson magang Pwehki. Imo achayal kando. Amay ban, ang sa koros menlaw kapag kiniya pa ay Pwoson na song siluwa sa koros, yan na overcoming faith. Yan na crucify paluwaraya. Anana kapay ka tayo lobo. Okay, kapay ka tayo lobo duwehte. Pukata ko parang Koht ay kitin sa naikan. Overcoming faith. Number 1, at a great faith. That loudin Pwoson, great faith. Great faith. Faith, great. So, sangan Pwoson ka, strong faith, perfect faith, overcoming faith. Sangan Pwoson ka, kaparanda ko parang Koht. Chay sa traban, minan weak faith, nan little faith, chay kapangkang mo ka. Imenda ki, immeasurable or growing, abangkang ko kayarta. Okay, so irairan more kan ma chay lalang nan more Kaun-o tatongi, when trim and kaw-kawiden, kakayrata chay Pwoson. So great faith, Pwoson Pwoson kasalel, Pwoson loud,
Pwoson loud moin great faith Pwoson loud Matualu isak okay maong so masin Romo me na latuo sumawa ilaklang Jesus masani bangkoi bangkamawila amasani oh main kom shana ne got to banai roof nanmoy kom masantra a bangkelaita tama count Jesus masani so tokin wrong nan Israel sangan Pwoson tuwe chama kauna perin kisang Pwosono that's a great faith Pwehki chay kamelele manamanen Koht kom sotrana na Koht kom masan tra kom kupro tra kom matawa yang atra amaular okay so Pwoson ma so okay pak kasampat na chay kapakapakan chay treat Kaun-o sang great faith okay chay lang kosay wang Kaun-o sang ni Pwoson great Pwoson mau Pwoson loud tuwe trawala Amen Rome okay amen ligi Ahpw asam o Jesus manet klang story kan wrong story kan yang ka dede pwapakak lugur lang enggodon kapakap kena sumaw Jesus masani bangkoi oh so pagida Pwoson cry so loud okay so jay kapakap jay ban treat God jay ban katara lang Kaun-o kapakapin magjay Pwoson easy dami ka kateta dami ka kuyata okay so you karasabang kapakap ma kom gatunggot wasa koaros anso koaros kareta makom kolyo tosang Texas sabe chakapakap kuna Israel sumao okay chaban wiya kapakapin great faith kaida kapakapin pega salap kapakapin great faith yamomo main Koht kom got wasao kom doke yer serio okay great faith so kasambala jay Pwoson Pwehki influence to jab akin san na jay kapakakan lasa dan ki growing faith Pwoson making kokairta room chorus agendrala o abandrala mau eutra room meso watki kompan soji charki kompan asame sotraban turlaw komomela okay ya roman on getail pungung getail mongkot chail charki tame uya yang getailer un saklar bon lobo koirta abanan so koros lauk chaimela meman ban lama me aisolana ne yang saraway maila ayale dark Christ turungen saraw re solana ne yang kapakap okay mo kan do tra kos ya kamparail panso yo mo kan pamatawa mo ko mawar arya kom nakier okay the greatest teachers of the world sambatang kan me itibak nanarail mauren baba the wamparon gante evangelist ya title days kami aramasaman magan men ka school okay aramasaman men da disosa Mehlel ya nanetra arya kauna bangen kiwe Roman crow amak cebang kamourkumwailla me mawar po yatar loud arya chelnak okay kauna salaban aude kauna salaban rajungatal karata room korusya mau matrala Roman learning kale Roman ka skuli gechel Chaibanan so koros sa kaidehn gechel Koht chai seriang Koht of kaidehn gechel Koht karata rena chai memor pun sampawat chelanana Kaun-o naudik chel and ka skuli gechel okay so growing faith so komo bangen mimina no growing faith ngoi growing faith pogida one magchai la saranat lakap cycle okay mi ato sang Pwoson ko me chai sai yang lel so chai ban yana ne Kaun-o rehn lau chai mer pana kaidek lau chai mango pochela lau chai mer pana Korean Thessalonica eusilu menemen konang sen wuya met Pwehki amwail Pwoson akin kokairta Mehlel o amwail limpak pana ng kumwail akin wuya lalaut la Mehlel okay ya chai Pwoson kin kokairta aye wa chai limpak pana apil kokairta okay
Cai Pwoson kair ta pokitak cai wewe kelar Kaun-o kelar Kaun-o aude kelar kejail Kaun-o orya Kaun-o mepit Kaun-o epit limbak. Okay? So Pwoson o limbak iras chuka ko basang. May bantat turunay Pwoson kasalapan limbak ko pansansal wasakaros. Okay, so Pwoson is a life of God, Maur magosan rehn Kaun-o. So ni scripture ka de wasan wata kami yo wata ger kasala young child me child udan bang study ko buksarawi child ban udan meditate to ja mata walos losompongi naknagit pwe masan makin mimilala child imagum poti na wa child Pwosonen mo ok child bang confess to ja kosayawi sang nantawa sa child ka ok child ban exercise child bang wiya Cai ka school gear may Pwoson dyan na Mehlel aso dry wiya batong Pwoson o mela so katrapa okay so cai ban wiya so cai ban study ki masano ki child nagitulong nan a child mongyong pueta what masan na child nagitulong nan a child mongyong ima wiya la is ki child te ime palora cai ka wokong nang kupurang Kaun-o masan ma kom kapuleto masan in paunin nanawa he o sentence yo meyaledi tame yaledi yo revelation in ay mo ko di alban meyaledi san lapalap patak mapcho ya wilan nako okay kareta cai bangkin study yo meditate o lesson pongi kaparok tong ay mo katengi ay mo kasanelong lale abiramen soik po one may kasanelong lale nanay uwiya ka na porieli kita nanay kapaka na kosay way nanay rairen maur ari iwan masano aw ye poy tao ye bibitere child okay ari may ban orala bala kamu yongo ya trapoko ka kala Pwoson kaidehn Kaun-o okay kaidehn Kaun-o poy kita child me ban wat Kecai me ban meditate, cai me ban study, kecai me ban baik, ok cai me ban kapade sang nan over child kan nan tawa sa child kan. Kaidehn Kaun-o kitong kecai ler ngai sarawi, Kaun-o kitong kecai ler Jesus, Kaun-o kitong kecai ler puk sarawi. Arya sabul macai Pwoson kan Koht o yata acai puko. Okay, acai puko. Po kita Pwoson kusani watawat meditate, study ki, practice ki o kosayawi. Alright. Kalanganan Koht, kalanganan Koht o kalanganan kumwail korusya. Magatin yang yak lokwet, kam gatin share masano, share away rehn cai penene kam cai korusya nana Pwehki Pwoson itu wampuk sarawiya masani, cai kakairtanan Pwoson Pwehki cai kak chon sarawi ap sejak perentak Kaun-o Pwehki sejak jaran Pwoson. Sejak jaran Pwoson ni oralap me cai liu kupana pompong cai kapakap. Kalanganan kami, maing siwa Koht kan lapalap kalangan kiyang kami sabul mo masanang kit, niya pila ronger, ipakirem kami yang kacin sawa segit po Ahpw ko kakairata Pwoson mo kami kacangkat kiyang kit. Sang niyat watawat, sang niyat loson pongi, sang niyat kapayata, sang niyat kiyang wiwian yang, sang niyat kosayawi, sang niyat Mehlel kalanganan kami. Kalangan kiyang kami sabul mo magkapay pong korusya kit pompongwet kam kacin yang kitro Lord niat pilbang kamal di sa kapuriyang kami at kabang kasaba kalangan ng kamakaon Jesus mewiyat kaon at sang komour. Amen. 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 Mailmen call, maika call sa kapakap awi calling kapakap live kapakap tirin kapakap kokodo. Medememen call per messenger. Okay, miyak simbakpang kasi injungiatar mo na ikodo live. Mebit ki pagpan send mayroong. Be puchakaman may pacho one por yes rabeno mimisapwet o ya rabigyan chon Bible study. Puchaka melar mainland so kamelele melakap sariti teta. So mamia sawas me ban leleto legen tame sa layer so far mamimre chala riyopki armascher yaman makita mo memen yang sawas kak to kalam penene yote nan bitcoin na pata sa bangkolaya kak to tonya pon PayPal ngoy te serlenta
Rain sarawi Pwehki melata pa dehr laka pali pampakatarlar. Okay, kupurmak pakairen motomot mo pant sawas masang ponsasa. Te sawas masang sutrian sawas. Puan sa macekin sawas kapay pon kumpurotong chaile. Kalangan kupurang karusia.